iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Awan nga tan ti kamaagan san masika. Di adal, mararaem ti pamilya nagtaudam. Nagtindag ka lang ti maysa dumadait. Ay, ayat ni Carlo, papa. Mabiyag na ka ayat. Sana baling agrigata. Basta naragsakak iti din na ti asawak, papa. Saan ko nga muking ka? May saka, maestra. Ngam saan mo nginaramat ti inadal mo? Addan samot ngamin iti dapan mo ti adal mo. Sorry, papa. Ngam ni Carlo ti ayat. Sige. Awisim tuman dito iti nalaing alalaki ta kasaridak. Papa. Amok! Tilang kinabaknang tayo ti inalmanan na. Tamo na asikal lang ti agtawid iti naipundar asan kwa. Saan mat siguro, papa? Saan mat akasta ni Carlo? Anya ti amom? Siyempre, agpamarangan na singpet ita nga minto nagasawa kayon pakmer na kanton. Papa. Ngam, saan ngagsigsigurado kanyak ti awanan bain takabailak apay pakni no agaramid iti jak magustuhan. Nagado abak nang a professional anagar-arim ken ka adapay doktor kas kada inhenyero dayakit din a dumadait lang di. Maagka talaga. Anya ko matisan na pangayatin ni Tito Rolando ken ni Carlo. May sa kanulang at dumadait. Kan nagtao dito nakurapay a pamilya. Dahil tangamin ti dakas na iba sa ti status ti biyak ti panagpili ti pakiasawaan ti anak. Kasta ni papa. Ngam karbangan ti agpili kan mga surot iti diktar tapusom. Kinabak nang mi kanulang ti almanan ni Carlo nagayat kanya, Carlin. Kat, amo nga rod ni Carlo daytan. Saan pa ay? Ngum ko na ni papa. Ay abak ka no balay ni Carlo takasarita na. Ilaban nyo ti ayan-ayat yo Talaga? Uray laksiden nak ni papa. Uray katadamag trabaho. Regularak matan amang isursuro dito eh. Kan uray makunaanan numulang ti pagsapulan ni Carlo, nadayaw mat. Isaw pa Uray baknang mga amin ni kinabaknang ti rawaw ti daga, no nagtaod mat iti dakas. Ay, awan mo lahat sir-serbina. Oh, kunak na itulnog ka ni Jay Balayo. Apay nga inawis nakapailang dito yung restaurant nga ayuyang ta. Madamdama, dapay bagakan ka. Anya day ta? Kaya't nakaama kasarita ni papa. Anya? Amunan, ti may papan ka data. Kasta ka di? Saan nakaakayat para kanya? Ha? Saan kang agdanag? Uray anyat mapaspasama. Uray laksiden nak ni papa. Basta saan tangad sina. Agyaman ak unay. Ikarim kumakanya. Adinak baybayan. Promise. Uraan niya mati mapaspasama. Kansan kang agdanag. Ayatan ka iti awan kasping na. Kat saan kanto nga ipaayan iti pagladingitam. Nasaya at tapinatgam tikid daw ko, Carlo. Awan rason ajak patgan, sir. Ay ayatak ni Chanda. Anya ti trabaho mita? Ako na. Nanumulang a Taylor. Wano dumadait, sir. Panagkunam ka di kat mabiyag mo ti anak ko. Ken ti agbali na pamilyam babanday na trabaho. Uwan, sir. Amom ka di ngagmaymay sa ni Chanda nga anak ko. Kinagtawid ka dagiti kinabaknang ko. Amok, sir. May sa maestra di anak ko.
Kat oray san kang agtrabaho, agbiag kayo anagin awa sang kani. Ha? Ken san lang aday. Oray san mo't ngagtrabaho ni Chanda agbiag kayo. Gaputabak na kami. Ay, sir. Kadita. Ada na pinta sa jayakin ka. Atoy. Atoy ti blanco at cheque. Pirmado na itan. Saan kong yung kabel di dati katag tasikan ti mga kabel nga uray mano akayat mo. Ha? Kasukat. Ti atayom iti anak ko. Anya? Tasan ko ngay gasang gasat ti masakbayan na iti kasken kalaan nga amok at ilang kinabak nang atawid na ti kalkalikal kumam. Nagbidot kayo, sir. Awan kasta panggap ko. Ngamkit di. Tuy napod nung ayat ko tinangiduron kanya. Nga kan Chanda. Iso jak awatan day ta at cheque. Kasta tinaramid ti papa ni Chanda. Wananan. Ay, imbagak lang arudan kan kalaisan na kalang ti amana tabak nang da. Saan ka maikari kadakwada, anak ko? Nanang. Isa ko nakaklipatam lang ni Chanda. Ibawiin mo lang iti sa bali tarignam. Saan, nanang? Agpada kami kan Chandang agad iti tunggal maysa. Nakasagana kami amang ilaban iti relasyon mi iti amana. Bak nang da kat maaramid na ti anyaman na kayat na. Ay, madanakanak. Ang mga ano niya ti aramidan na ka. Nakasagana ak nanang. Uray anyat mapaspasama. Uray pa'y pakatayak. Unay mo ni Tito Rolando. Ngam awat at timbagana. Kasaritak ni Carlo. Kanuan niya ti kunana. Agkasar kami, uray dakta kami laan. Chanda. Ada kami iti husto nga edad, Arlene. Makapagkasar kami, nga uray awan pamalubos ni Papa. Anya? Agkasar kami, nga uray iti mayor laan. Kat kalpasan ti kalay sami. Agnaad kami matan iti balay da Carlo. Nga maano sa mga tati kasasaad da. Di makalkay ti dakal abalay kan adda katulong yo. Maano sahak, Arlene? Amok. Kabailan mi ti tumakdar babaan ti bukod mi asaka. Tinapatag ka niya. Saan kaming agsina kan Carlo? Nakasagana ka kadit, Carlo? Iti anya? Agkasarta. Anya? Apa yan nakiktot ka? Kinasarita nak ni Papa. Ngam saan nga iso ti makalabat. Agkasarta nga uray mayor laan. Ha? Kayat ko nga ipakita ken Papa. Nga uray awan ipatawid na kanya. Awan anyaman na kanya. Basta saan tangag sina. Sigurado ka? Nga uray mayor lang ti pagkasaranta? Uwan, tinapatag kat legal ti panagdan nata. Oh, sige. Awan nga tanti aramidan ni Papam. Amang lapad ka data. Anya kumapay taramidan na. Nabilag ni Papam. Tabak nang kayo. San ko ngayon pagar? Napatpatig pa'y ti kinabak nang na. Ngamsyak nga anak na. Anya? Ti kayat ko amaamuan ita. Kayat mo ka di, ti imbagakan ka. Asa noon, kat kinunam asaan na akayat ni Carlo nga anak ko nga isot pa ayan-ayatam. Saan nga isuda ti makalapad, nana? Chanda. Tangay na patpatagkan ko anak ti sanikwana. Ti kinabak nang na, ngamsyak nga anak na. Pues, surutek latamat na niya ti pakaragsaka. Di makil ka itinarang ay kasasaad. Maano sa mga taati kasasaad mi? Maanong sakna na. Tinapatan, kat makadinak tay ayatek launa.
Kasano dayta? Agkasar kayon yung saan pa'y nga amo ni Tito Rolando? Ipakaamok to na ta, no bisperas ti kasarmi. Anya? Total, kat di nakmat lang patpat nga na. Saan mo't siguro akasta? Kahit nala siguraduan nga dakan to'y tinatalgad akasasaad. Kap-kap na kak ni Carlo, Arlene. Awan makunagkan kwa na. Wen nga, dayta ti sana maawatan ni Tito Rolando. Day tangaro. Uray ko manong pakasat ng tipusok daytoy, Arlene. Adaak mata ni Husto nga ida. Amok mati Husto, kan saan? Ala, gusto ka. Biyak mo dayta. Pakasat ng tipuso. Nanya tinamnamam apakaragsakam. Sige. Kasarmin kat Carlo inton bigat, papa. Aniya, Amok ka di kay matlaang umay. Ipakaamok laang. talaga natang kanti ulong tiyanda. Lading ita. No iti da ito'y agundaway kan banag apakasit ng tipusok. Kat salungasin at winusupring kayo, papa. Sige, aramidim lat datikain mo. Ngamsan kanto ko mga agbabawi. Awan amok aga po nang agbabawi ak papa. Tagpada kami itirik na ken Carlo. Ay ayatan. Ken ay ayatan nakma. Tangay sinukir nakmadlangan. Makamukan itibiyag mo. Ngam no danto pa nagbabawim. Di nakto pa papasulan. Kunagmat kada kayo. Sa anak tungag babawi. Nasayat laang no kasta. No at man saan anasaya at amapagtang kanya. Aklo nga awan pabasula. Naimbag, no amom data. Total, saan dakmat laang apat-pat gan? Tatila ang kinabak nang nyo tinapatag kada kayo. Talaga nasakit tinakam ni Papa ang tiyanda. Saan nga imay nang imatang iti kasaryo? Bayan yun, nana. Isot pakaragsakan na. Talaga di nakmaklon kas manugang. Awan maaramida. Saan tayo napagsaritaan na ita? Tinapatag ka niya. Kat nakapagkasar kami kini Carlo, nanang. Ay, wan matkit di ngam. Dumala ang kumano adda ni abalayan. Mariknag, anak kurang tiragsak mo iti dayto yung aldaw. Ana isang sangayan kumapara kadata. Naragsaka. Ano tong palati kayat ko? Tinapatag kat nakapagkasartan. Ngam, naragragsak ko madayto yung aldaw. Noadda ni Papa, kan si Papa lubos iti panagkasarta. Kuma. Saan ko maaday tabanag ti mangdadail iti muna arabi ita, Carlo? Wan matkit di Ket saan ka ngagdanag? Saan ka baybayan? Kinamok. Ama aklon naktumatlaang ni Papa mo. Mong friend, ato ti mas dao iti simple akasaryo. Dito ta, mabalin ka maanagarbo tabak nang kayo. Sawan da lang ti kayat da sawan. Ay, wan matkit di Awan serbi ti nagarbo akasar. No dan tumatlaan saan nga umanugon. Sa bagay, Ngam ipakita ka ni Papa. Asa anak bidot anang pili ken Carlo. alakit wan Kan, saan kumamat nga agbalbaliw ni Carlo? Awan ka po nang agbalbaliw, Arlene. Ngam no bilang mandumteng ti aldaw nga agbaliw. Adakan kwa na daytan no di natakdaran nagiti Karina. Day, apa yan? Tiyanda, anak. Madmaditirik ng nanang. Makalawas na kastuyak. Ay, sa anak lakit di ngagpidtot. Agin, aukan. Siguro, nanang. Tinasaya at agpakuyog ka kan Carlo. Mapad ka agpa-check up. Ado ka no ti dahit na nanang. Siyak tulatahan. Ala, uray kat awan mo't ar-aramidag. Sakto nga ro doon timang kuyog kan ka. Agyaman na, nanang.
Agyaman nak. Unahan, katsapay lang kuma. Tamay pas ngay kuntun-tun damo nga anak ta. Kat agbali mo't laangan ni Papa. Ama aklon nan di pa nag-asawa ta. Natangken launa yung ti panagpuspuso na. No, di nantulat ta maaklon. Ikararagkuhan. Nga agbali yung tumatlaang ni Papa. Ang kasanon no saan? Awan maaramid. Ngam ipakita talat ta ti kabaalan ta. Nga itakdar ta ti pamilya ta. Nga uray awan tulong na kadata. Wen, kansan ka ngagdanag? Husto ka. Agtinulong ta. Saan kumat nga ipalubos nga agbisin ti pamilyag? Uray no, nanumuak lang a dumadait. Agtinulong tahan. Kaya't kung ngay pakita kini Papa. Nga agbiag ta nga uray linaksidnak nga anak. Mas daawak mo't kan Papa. Agmay may saka nga anak na. Ang may turad na kaapapasa na kasta. Day dati pagsaksakitan tinakam ko. Anak at patag ti sa nikwana. Ngamsyak nga anak na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pabalin ka din nga kita ta iti may sa Chinese seafood restaurant, Roxanne. Napatag ti pagsaritaan ta. Amok akabaalam ti paaramid ko ken ka. O saan ka ngagdanag? Saan ka nga grabyado iti-itid ko atang dan mo? Basta aramidem ti paaramid ko ken ka. Nasayaat nga rin no kasta. Uray dinner, babalin. Sige. Sige, baliwag to nga rin di umawag ka. Bye. Iti da ito'y nga aramitek. Kita ekman no sa dino ti pagpatinggaan ti kinapod no day jay alalaki iti anak ko. Ay, saan aparikot, anak ko? No, maitalik yu ti anak yu, kat mga isuro ka madan. Ay, kat, siyak, ti agaw awir iti apok. Agyaman ak nanang. Limpasit lang ti maternity leave ko. Ay, katun, Masapul ngamin nga agtinulong kami ken Carlo para iti pamilyami. Ay, nasaya at day ta anak ko. Saan ka nga tama ikawa, iti kastoy akasasaad ti panagbiag. Di makkel ka, iti aglaplapusanan na panagbiag. Maano sa gapu iti ayan-ayat mi ken Carlo, nanang. Ay, alakit agyaman ak ano kasta, anak ko. Uwan, nanang. Ipakita ken Papa nga agbiagak ng uray awan tawidag ken kuana. Kwarta na lang ti kwarta na. Basta saan ko ang mapukaw ti taong inayat ko, iti awan kaasping na. Kumusta kan, friend? Kastoy, mayat-mat. Dandanin malpas ti maternity leave ko, kat agsubli ako na mga isuro. Wala, namiss na ka ni Jen school. Oray siya. Kan masapul nga trabaho ako. Tani, saan na nakas iti abalasang akpay. Huwag nga roda niya. Ngam saan ko asamiran ti anyaman arigat. Tinapatat, kat kadinak ni Carlo, kan dagiti agbalin nga anak mi. Pulos ka di asaan pa'y abinisita ni Tito Rolando ti apo ko na? Saan? Talaga abim mato ti puso ni Papa. Anyamat din. Di na pulos maawatan ti Riknam? Saan ko nga mo? Numaminsan. Ada pa yan umapay kanya kasaludso. Anyamat day ta. Isu ka di, ti amak. Anya? Si Kamot. Pakawanan na klaangan day di mama.
Saan kumitkit di nga ibaga? Ada ka sa babae day di mama. Ngam amangan yung sikog na kon sakbay ang nag-asawa dakin papa. Manyamot din dito nga ibang bagam? Ngamin, panagrik na kita. Asla di anak ni papa. Si Kamat. Kabaalan nakalaksidan. Takas kan Carlo laang tinakiasawaa. Nalabit. Adda sa bali a rason. Kahit nalaang adda ka itinatalgad a kasasaad. Patya ka di nakbaybayan ni Carlo. Tanarik na tinapudno a panagayat na. Wan. Ngam tidagas na. Saan akayat ni Tito Rolando? Masayang laang kano tinagregrigatan na ngayon pundar. Sika. Patyam ka di. Aday talaan tinangiduron kan Carlo. Anang asawa kanya. Gapula ang titawidag, Arlene. Oh, kumusta kayo nga gina? Ay na, nagmayat lakit din titurog ti anak ko. Kasta na day ta. Agdede, maturog. Into nagriing, dede manan. Nasingpet ti anak yo, Carlo Barok. Nanang? Salag sangit day tano na basa tilampin naken no mabisin. Kasta ka di? So ako nakintyanda, inton agsubli amang isuro, oray siya akong ti mga wawer. San kayo na mga lapay itiyaya? Da kayo man numanusan yung aiwanan ti apo ko yun, nanang. Anya kita jak maanusan. No, kasta nga ron. Katulong dito'y balay ti alaag nana. Saanen? Urno nyo kit din ti pagsweldo, no pang sweldo yung ti katulong kas kadaan no anya dita. Kabalakpay mo ti trabaho dito'y palay. Nang runa kat nasingpot ti apaw. Sapay lang kuma, tasaan nga agbaliw. Saan ba't nga ta? Nanang, agyaman kami tamaawatan da kami. Nagdakkel tulong kada kami ti kaddayo. Iso nga, an-anusan da kami kumaa. Kung nagtumatada kayo, Tito Rolando. Oh, Arlene, balasan ko. Anda ka matgayam dito eh. Wen, Tito. Adalang or-orayat. Oh, anda sakit ni kadate mo ah. Kasta nga, Rod. Saan nadakes? Ang naskan apiliham ti pakiayan-ayatan kan pakiasawa. Ha? Saan la ang apusom ti aramata mo no pagturayam? O saramat ti panunot mo? Saan mo atultuladan ti sukir nga anak ko? Kwa, Tito. Agasem dayjay, kay kayat na pa ti agrigat gapulaan iti dayjay alalaki. Nasayan mo ti panagbiag da? Ta napigsa mo ti pagdaitan ni Carlo? Wen, angam kastalatan ah. Agpatinggada iti isang kahig isang tuka ako nada. Ay, saan mat nga ta, Tito? Ay, wan gayam. Saan nyo ka di pa yasin narongkaran ni Apo ko yo? Anya ko matipanggapwa ka mang kita? Ala ni Tito, iramraman da pa'y akagora di Apo ko da. Anya? Awan mat basol di obing. Nung kagura yo dagiti parents na, saan kumamatan di anak da? Among friend, nagrana kami kin Tito Rolando di restaurant. Ijay nanganan mi kin ni James. Nagdinner kami nga menchay kat nakitak ni Tito Rolando. Amom? Nagseksi ti babaya kadwa na nagdinner. Kasta ka di? Wen, katjak na alwadan ti nagsaokan ko ana. Makamuditan ano kakura naggapo itin bagak. Anya gamin tiga po na. May papaniti anak yo. Di na magkuno sinarungkaran na kayo, no ti apo ko na. Kat, anya ti sungbat na. Awan kanot panggap pa na. Anya? Iso ajak na alwadan ngayon baka kankwa na nga awan basol ti apo ko na. Kan di rum ba nga iramraman na tigura na, iti apo ko na, itigura na kada kayo a parents na. Kat, anya ti kunana. Saan mo tanasim mong bat? Iso asabali talaga ni Tito Rolando. Natangkan, ti pa nagpuspuso na. Pay amlatan, Arlene. Sige, kastapay. Baliwan tanton ti aksarita.
Umayak ton Sabado, di balayo. Sige. O sige, bye. Bye. Nyamot nga payson. Talaga dilawag ti kasdya ngayon pagka ni Tito Rolando. Apay nga ramraman na ti apo ko na. Di na pang panunutan. Darakin lasak na pailangan tayo dyan. Dagiti daddo mga amo. Kasta unay ti panagdungo da iti apo ko da. Ngam sa pali talaga ni Tito Rolando. Ay, malagip ko lakit nga ro't imbaga kanyak ni Chanda. Ang mga nupudno mo ti atap na. Asaan ani Tito Rolando ti pudpudno nga ama na? Naimatan ni abalayan, no kasta. Nasakit tinakam ko iti imbaga ni Arlene kanyak nana. Apay nga yung iramraman ni abalayan na kagura ti apo ko na. Anya ko matibasol ni Junior ngay. Mas nuplat na kuman, ada kayo ti kagura na. No talaga asaan ama po na sigura na kada kayo. Nasaan para kanyak nana? Uston sa simkan iti panunot ko. Asaan nga iso ti pudno nga amak. Anya? Ama pa'y kitintikas niya eh. Saan mo ko maapagduadoan ti amam anak ko? Nalabit, kaya't nalaang asiguraduan asaan kang agrigat iti din na ti pakiasawaam. Awan na rigat, no tinulong ti agasawa nanang. Adam amo nga awan nandaan agasawa. Ngabga po iti nasaya at apa nagtunos da, ginmin awa ti biyag da. Wan matkit di ah. Adamat dagiti nagasawa, ngagpada abak nang, ng malaksid ang nagsinadamatlaan. Napukaw pa iti sanikwada. Taday tala nagbisyo tinararamid ng agasawa. Ay, adda kasta ngagpaiso. Pudnong, adda dagiti kakasta, anak ko. Isoan na sakit tinakam ko kin papananang. Saan ko nabasol? No sinukir ko man ti kayada. Ta saan mat nga iso ti makiden na, ta siyak man. Iso akar bangakla ang timang pili iti lalaki amangayat kanyak. Kan ay-ayatat man. Nalabas mo tanti katugangak, nanang. Dagiti daduma. Kasta unay aragsak da no adan apo ko da. Diyak maawatan ni abalayan. Kapo kadagita nga'y pagpakita na kada kami. Simkanan iti panunot ni Chanda. Asaan ani papati pudpud nung amana. Saan mat siguro? Kaya't ko asawan. Iso ti amana. Kaya't laang ti amana masigurado anasaya at ti pagbanagan na. Ti kunayukit din nanang. Napatpatag pa ti sanikwana. Ngam ti anak na. Mabalin na kasta. Makapasakit na akam dayta, nanang. Ay, saan ka nga gimulay ti gura? Iti ama ti asawa manak ko. Saan ko nga mo, nanang? Ngam, jak malapdan ti makagura. Anak. Kabalak mo't kit di abiyagan ti pamilya. Nga uri na numuak lang nga dumadae. Ngam didak mababalaw. Numakagura akan papa. Anjat ko nam. Masapol mo ti kwarta. Sure. Awan parikot. Ngam siguraduam laeng nga aramidam ti papa aramid ko ken karoksan. Sige. Agkita tayo ti sigod na pagkitkitaan ta. Sige. Bye. Sigurista met ti sinalbag ijay a babae. Saan nga aggunay no saan ko nga ikan nga umuna iti kwarta. Itad ko man laengan ti kidkid dawan na. Saan anapatag kanya ti magastos ko? Basta mapagsinak da Carlo ken Chanda. Agyaman na. Taure kas kasano. At dalatamat umaya customer ko. At dapay nagpadait iti blouse.
Ang kabalak matkit di nga uray bestida. Napanan nga iti nasursurok iti nagabroda. Ijay mat abroad. Wano Saudi ang nakasursuro ak ngagdait iti bestida. Kunak nga mabayagak manan nga aguray, Roxanne. Sorry, Sir Rolando. Ada nga minasikaso ka problema. Oh, anya tayo jay. Ibagham tabareng makatulong ah. Ni mamang ko. Na-hospital ka no. Kat pulos nga awan maigatang da itihagas na. Kasta ka di. Oh, sige. Ikan ka iti ipatulod mo katakwada. Agi amanak, sir. Malaksid iti itad ko at ang dan mo iti papaaramid ko kan ka. Ikan ka iti ipatulod mo. Agi amanak, sir. Okay. Mangantapay nga ron. Saan ka nagparikot? Tulungan ka, Roxanne. Good morning, sir. Good morning too, madam. Ay, unay matan ti suot dayto ya babae. Agdadahit kayo kadi dito'y iti blouse kan skirt? Yes ma'am. Agraman bestida? Uwan ma'am. Oh, okay. Ada ngamin kayat kong style nga awan ni Timol. Ay, mga no narigat mo't nga style, madam. Saan man? Kayat ko lang naaramid babaon iti tailor. Kasta ka di? Wan, sobramot nga minan ti kangina dagiti magatang iti mall. San ka di? Uwan nga ron, madam. Ngam sa bagay. Branded mo't kit di dagiti nangina. At papada dagita. Branded man, wano saan? Sa bagay. Kaya't ko nga idaitan nak iti duha paris. Blouse kan skirt. Adamot ang nagatang ko at tela. Sure, madam. Ket no magustuha, dituya kun nga agpadaita kanayon. I-try ko, madam. Awagan naklatan iti Roxanne or Roxy for short. Sige. Ket da kayo, sir. Anya ka di mo ti madaydayaw na ganyo? Siyak ni Carlo. Sige. Nice meeting you, Sir Carlo. Ay na, nagwapo kayo mo na Taylor. Thank you, madam. So, mabalin na ko naro ko din? Sure, madam. Roxanne. Tinekline ti blouse na. Nagbaba. Jesus Maria Kusina. Sir Carlo? Okay. Sakbay na. Anya ka dito style ti blouse sa kayat yung madam. Kas madlaan nga niti suot ko Kanti skirt? Kas madlaan nga niti suot ko. Okay? Yes, madam. Roxanne. Anya ay tanday ito yung customer ko. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.